urera mwami, urera mwami. Uyu mwanya nk'abana bawe natwe turavuga ngo uruwera, dufatanyije na assemblée nini cyane Mana yo mu ijuru ivuga ngo urera. Ese twakugereranya n'iki? Ese wowe El Shaddai, Imana y'imbaraga zose, El Sabaoth, wowe utajya utsindwa urugamba na rumwe, uturakuramya Jehova Rohi, turagushima Imana bendera ryacu Jehova Nisi, ushyirwe hejuru cyane mu babayeho, mu bariho, mu byabayeho no mu biriho byose no mu bazabaho n'ibyabayeho byose, nta na kimwe twakugereranya. Mwami turagushima ko wowe Imana ikomeye, Imana y'ubutware n'ubushobozi, werekanye urukundo rutagira akagero, wifuza gusabana natwe. Imana ihinduka umuntu, wiyambuye ubwiza wari ufite, uramanuka ugira akamero k'umugaragu w'imbata, wisiga ubusa kugira ngo twunge na data, kugira ngo twebwe abatari ubwoko uduhindure abana bawe. Twebwe twari turi kure y'amasezerano, watwiyungishije urukundo rutagira akagero. Niyo mpamvu tugushima, tunyurwa no kukwitirirwa, tunyurwa no kwitwa abana bawe. Oh mwami, nuhimbazwe, nushyirwe hejuru, nupfukamirwe, nuririmbirwe, nuterwe indabo, nutazirwe n'amahanga yose. Abami n'abakomeye bagupfukamire. Indimi za miliyari 8 ziri ku isi zose zature yuko uri umwami. Urahebuje, urirengeye, niyo mpamvu natwe tukuramya. Urakoze kandi ko mu byiza byinshi waduhaye ijambo ryawe. Ijambo ryaravugutiwe, tuganirize biciye mu ijambo ryawe. Uvugane na buri mutima wose uri hano hantu. Gukomera n'icyubahiro bibi byawe n'umugisha wacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you Shekina. God bless you. God bless you, Shekina. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Let's get into the word of God. Twaganiriye ku ijambo rivuga ku bwenge. We talked about the word that ubwenge n'ubushishozi biduha gukorera ku gihe. Wisdom and discernment that enables us to work on time. Nagize ibihe byiza nanjye. Had so very good time. Rwose muri torero ryiza. You were a very good church. Pastor warakoze cyane. Thank you, Pastor, so much. Rwose umushumba wanyu n'umushumba twubaha. Your pastor is someone we truly Ngenda mwubaha cyane. I personally respect him. Kubera imbuto y'ibyo yabibye mu buzima bwanjye. Because of the fruits he sown in me, in my life. Ubundi sinzi abantu babivuze bavuga ko abapasiteri bakomeye batajya bicara ngo abantu boroheje bavuge bumve. Usually I think pastors who are great that they don't sit among the normal people. Ariko ducishwa bugufi iminsi yose no kubona abashumba nkamwe mwicara tukavuga mukadutega amatwi mugafashwa twumva dutangaye. We are humbled to have pastors like you in our midst, and then you enable us to teach, and when we teach you listen. So we are hano hari abantu banzi nkura ntago nakoraga ariko baranzi kamembe sibyo gasana cyangwa se papa Aimable. There are people who knew me in my young iyo mumbonye mwebwe hano ni mutangara. When you see me here, aren't you amazed? So thank you very much, Pastor, for such great honor. Ni cyubahiro gikomeye ariko nkuko nabivuze ni na risk mwafashe. It's a risk to be here as well as nanjye ndumushumba ariko agatuti nabizi ko ari ikintu gikomeye. I'm a pastor, but I know that altar is pulpit is somewhere powerful. Naguha amafaranga ariko sinaguha agatuti uko mbonye. The pulpit however I want. Murabizi. You know. Ariko Imana ibamugisha. God bless you. Thank you very much. Murakoze cyane. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga ku bwenge bw'Imana nanone.
We are going to talk about the word of God that teaches us about wisdom of God again. uyu munsi ndashaka gusoreza ntago igiterane gisojwe no muri weekend tuzakomeza ngiye sinzaba mari narabyifuzaga ariko birananira ariko ndashaka gusoreza ahantu nakabaye naratangiriye. The concert is not ending, it will continue even in the weekend, but I wished I could be here, but I won't be here, so I'm going to conclude with this word. Turaganira ijambo rivuga ngo Kristo ubwenge bw'Imana. So we are going to talk about the word that says Christ as the wisdom of God. Ndifuza kuvuga kuri Kristo. I want to talk about Christ. Kristo ubwenge bw'Imana. Christ, the wisdom of God. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abakorino ba mbere. The Bible says in the first book of Corinthians, mu gice cya mbere, chapter 1. reka tuwasome, ndabasaba dusome twese umurongo umwe gusa. Let's all read together just one verse. Abakorino ba mbere igice cya mbere. 1 Corinthians chapter 1. Abakorino ni abagiriki, ni umujyi wo muri Greek. It's a city from Greek. Paulo rero yarabandikiye, yabaye imyaka 3 yabaye umwaka n'igice, ariko yabaye muri Efeso imyaka 3 n'igice, ariko hano yatinzeyo abana nabo niwe watangiye rino torero ry'abagiriki ry'Abakorino. For 3 years and a half, but he spent so much time in this city of Corinthians. Abandikira rero mu gice cya mbere yasobanuye concept y'ubwenge bw'Imana. So when he wrote to them, he told them about the concept of the wisdom of God. Yaravuze ku murongo wa 24, turi mu Bakorino ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 24. We are going to read in 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Reka tuwasome twese. Let's all read together. Ku murongo wa 24, rimwe kabiri gatatu dusome. Ariko tugende, ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we ki, ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Yise Kristo ngo n'ubwenge bw'Imana. Christ is the wisdom of God, as Paul mentioned. Yavuze ngo ni imbaraga z'Imana ariko avuga ngo ni n'ubwenge bw'Imana. He is the power of God, but also the wisdom of God. Muri icyo gice abisubiramo hasi ku murongo wa 30. On verse 30, he repeated it again. Reka naho tuhasome ku murongo wa 30, turacyari mu Bakorino ba mbere. Aravuga ngo Imana niyo, tugende, niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye iki? Ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God in righteousness and sanctification and redemption. Mu yandi mazina ya Kristo yitwa bwenge. In other words, the other name of Jesus Christ is wisdom. Abanditsi ba Bibiliya bose bavuga yuko mu Migani igice cya 8 ari igice kivuga kuri Kristo kandi ni igice kivuga ku bwenge. Many authors mention that Proverbs chapter 8 it be mentioning Jesus Christ and it be talking about the wisdom. Isomye guhera ku murongo icyo gice cya mbere cyose asobanura concept itangaje Paulo, ariko kubwo ikibazo cy'umwanya ntago nza kubisoma, ariko reka tubiganire. Let's have a conversation about this chapter. Kristo n'ubwenge. Christ is the wisdom. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niga ndi umunyeshuri, hari umwana waje kutwigisha, bamwe bashobora kumumenya. Hari umwana wigishaga ethique ubundi no kwigisha ikiza n'ikibi. So there is a teacher who used to come to teach us back then when I was student. He was teaching us about ethics. Yari umudoktori muri philosophy. He was a doctor in philosophy. Kandi yakuye muri university zikomeye zo hanze. And he came from abroad in powerful institutions. Yigishaga isomo rya mbere akigisha ibintu 10 bigaragaza ko Imana itariho. So he would teach in the beginning, like the introduction will be talking about 10 things that shows that God does not exist. Ibisukubeshya yabikoze mu ishuri ndeba. This is not a lie, because he did so when I was in the Yambaraga class. ikintu cy'igikanzu gisa nabi. He had a very long dress that was super dark. No akandikisha ingwa ku kibaho. On the board. Yandikishaga ingwa. He would use a chalk on the board. Akandika n'ukuboko kwe.
He will write with his hand. yakwibeshya akahita afata cya gikanzu yambaye akahita ahanaguza kibaho. So if it would just miss, he will erase with his dress. Mu kanya gatoya ibimyira bikaza akahita agira ngo And if the markers comes, he will kuri ya use the kanzu ye. same thing on that dress. Bene data, Brethren, abamuzi bazi ko yishwe n'inzoga. those who know him know that he was killed Ni by umuntu wari uzwi alcohol. cyane. He was a very known person. Yibwiraga ko ari umunyabwenge, He thought he was wise, ariko kugira Kristo nibwo bwenge but bw'ukuri. having Christ in your life is what is wisdom. Kubera ko yarabuze Kristo nubwo yari afite diplome, yarabuze ubwenge. Even though he had knowledge, he lacked wisdom. Paulo rero yavuze ngo Kristo ni ubwenge. So Paul said Jesus Christ is the Ni wisdom. ubwenge bw'Imana. He is the wisdom of God. Mwebwe mwakiriye So Kristo, you who have received Christ, yabahaye ubwenge He has given butagajuka. wisdom. Oh haleluya, hallelujah, Yesu ashimwe cyane. praise Jesus. Bibiliya iravuga The Bible says ku Bayuda to the Jews, kumva ko Kristo yabambwe knowing that Jesus Christ was crucified, ngo byari ikigusha. it was an abomination. Aha muri iki gice In this chapter, Paulo yaravuze ngo Abayuda bo bashaka ibimenyetso. so Paul said, for the Jews, they want signs. Ku murongo wa 22 On verse 22, yavuze ngo Abayuda bashaka for the ibimenyetso, Jews, they need signs. ngo ariko bagira ikibo But the Greeks, ngo barashaka ubwenge. they need wisdom. Ariko twasomye ku murongo wa 24 But we read on verse 24, ku Bayuda no ku bagira ikigo Kristo yabahindukiye imbaraga z'Imana, abahindukira n'ubwenge bw'Imana. that for the Jews and the Greeks, Jesus Christ has become their wisdom and their power. Kubera ko Abayuda bakundaga Mose cyane, Because of how Greeks loved Moses, iyo umuntu yazaga gukora ibitangaza banamukurikira, whenever you would come performing miracles, the Jews would follow you. bibukaga ko Mose They thought that Moses yatumye bambuka inyanja itukura, has made them part of the Red Sea. bakibuka ko Mose They remember that Moses yakoze ku rutare rududubiza amazi, hit on the rock and there came out water. bakibuka ko Mose And they remembered that. yarambuye inkoni ye hejuru ya Nili ihinduka amaraso. They remembered that he raised his rod on top of the river Nile and it became red. Umunsi umwe yafashe Egiputa ayikubitisha inda And one inda day he zikubita took Egiputa Egypt. yose, They were attacked by the insects. hanyuma kugira ngo prove yuko wavuye ku Mana ugakora ibitangaza, Abayuda bakakwemera. To them that you have come from God, you were supposed to perform miracles before the Jews. Ariko mu bagira ikibo But for the Greeks, bagiraga abamagiciens, they had magicians. bakoraga ibitangaza The abamagiciens, magicians would perform signs. ku buryo iyo ukoraga ibitangaza ku bagira iki nta kintu wabaga ukoze. For you performing miracles, to the Greeks it meant nothing. Ariko bakagira abahanga b'abafilozofe, But they had philosophers who were very knowledgeable. abafilozofe bakomeye ba Aristote, ba Plato, ba name it, bariya bose barabagira iki, All these people were Greeks. filozofi zikomeye za kera They had zarabagira. a very powerful philosophies. Niyo mpamvu bahuriraga ahantu bakajya impaka. They would meet somewhere and then have a debate. Ageze Atene mu gice cya 17 cy'ibyakozwe n'intumwa, In the book of Acts chapter 11, nawe yigize umufilozofi ajya kujya impaka nabo, so he made himself a philosopher and went to have a debate. ajya mu nzu bita ngo na Areopagus, arangije ajya impaka So they n'abagiriki. went to the house called Areopagus and they had a debate. Aha rero Paulo So here Paul, yaravuze ngo Kristo he said Christ, niwe bwenge bw'Imana. he is the wisdom of God. Asobanura ko atari filozofi ikiza He umuntu. explained that it's not a human wisdom or Aravuga ngo iyo bumvishe, yavuze ikintu gikomeye, He said a powerful thing. aravuga ngo Kristo tubwirize, He said the Christ we ngo ni preach, Kristo wabambwe. he is the Christ who was crucified. Kristo The Christ, ubundi bivuga imbaraga, it means power. bivuga Mesiya, It means Messiah. bivuga It uwasizwe, means the anointed bivuga one. uw'Imana It yahisemo. means the one that has been chosen by Kubambwa God. Being crucified, bivuga ikivumbi. it means you've been cursed. Kristo wabambwe ni amagambo adahuye. So Christ, the crucified one, Ni gute means two umuntu yaba different akomeye? words. How can someone be powerful? The anointed one What asizwe, akongera agahinduka and ikivumbi. then you become cursed.
agahinduka umwana. You become garbage. Abaroma kubera nationalité romaine ntago bari bemerewe kubambwa. For the Romans, because of their nationality, they were not supposed to be hanged. Kubambwa byari iby'ibivumo. For them to be crucified. Paul agiye kubabwiriza, and when Paul went to arababwira ngo ndababwira ubutumwa bwa Kristo wabambwe. Preaching to you the gospel of Jesus Christ who was crucified. Nguwo. And this one, ngo kuba Yuda, for the Jews, ahinduka he becomes stumbling block, ahinduka igisitas. He becomes a stumbling block. Nimuvuga ngo umuntu wabakishije ni ikivumo. There is no way you can say someone who redeemed you is. Ngo bagira mu bagiriki. And when you go to the Greeks, ngo bikaba ubupfu. It becomes foolishness. Aravuga ngo ari ku bupfu bw'Imana. But the foolishness of God, ngo burusha ubwenge bw'abantu. way wise than the wisdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Uyu munsi tonight, ndashaka ko rwose mutahamuzi ngo Kristo niwe bwenge dukeneye. To go back home when you know that Jesus Christ is wisdom. Ndakoresha urugero rwa Petero. I am going to give the instant of Paul. Nereka ukuntu Yesu yeretse Petero yuko ari we bwenge yari akeneye. How Jesus showed Peter that he is the wisdom that Peter needed. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God again. Mu gice cya 21 cya Yohana. John chapter 11. Yohana. Sorry, John chapter 21. Reka mere ku murongo wa mbere. From verse 1. Kristo niwe bwenge dukeneye. Jesus Christ is the wisdom we need. Bibiliya iravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja y'Itiberiya, yiyerekana atya. Umurongo wa 2, Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanaeli w'Ikana y'i Galilaya, ubwo ni bangahe? Ni batatu. Na bene Zebedayo bari babiri, ubwo ni bangahe? Batanu. N'abandi bigishwa babiri bari kumwe, ubwo bose ni barindwi. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ryose ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arabaza ati yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararushugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Bibiliya iravuga ku murongo wa 7, wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Ngo nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Ku murongo wa 9, ngo bombotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati muzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato akururira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Muvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Yesu yari afite abigishwa benshi. Jesus had many disciples. Cyangwa se yari afite abantu bamukurikiraga benshi. Maybe he had so many followers. Umunsi umwe murabizi ko yahagije abantu 5,000. One day you know that he fed more than 5,000. Ikindi gihe yahagije abantu 4,000. Another time he fed more than 4,000. Mu gice cya 10 cya Luka, on the chapter 10 of Luke, Yesu yari afite abigishwa 70. on that back then yabohereje kuvuga ubutumwa bwiza. Followers, and he sent them to go and preach the gospel. Ndagira ngo munkurikire. Follow me please. Munkurikire rwose tugendane. Let's do this together. Muri Matayo igice cya 4, Yesu yabwiye Petero ngo nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu. Matthew chapter 4, Jesus told Matthew, follow me and I will make you a fisherman. Umwuga wa Petero, so this man Peter, who he was a fisherman. yakoranaga na murumuna witwa Andrea. He was working with his brother called Andrea. Bombi barabigishwa ba Yesu. So both of them were disciples of Jesus. Kandi n'ababyeyi babo nabo, and their parents, barabarobyi. they were fishermen. Bari bazi kuroba.
They were fishers. bari bafite ubwenge mu kuroba. So they had wisdom in fishing. They had knowledge in fishing. Bibiliya iratubwira ngo The Bible amaze says- kumuhamagara atangira kugendana nawe. After he called them, he started working with them. Petero yagendanye na Yesu cyane Jesus worked with Peter so many kugeza times. birenze ibyo yagendanye n'abandi 70. More than other people. Yewe birenze n'ibyo yagendanye n'abandi 12. Even more than how he worked with the 12 disciples. Ku musozi wo guhindurwa ukundi yari kumwe na Petero. On the mountain of transfiguration, he was with Peter. Bari batatu na Petero There ari. were 3 plus Peter. Igihe Yesu yazuraga Lazaro yari kumwe na The Petero. day that Jesus rose Lazarus, Peter was with him. Abateoloji batubwira yuko i Kaperinaumu The people called ahari hari theologians, headquarter ya Yesu hari mu nzu ya Petero. at Capernaum, it was the home of Peter. Hari mu nzu ya Petero. It means it was a home of Peter. Yewe si ibyo gusa, hari umunsi Yesu yinjiye kwa Petero mwabo indani Not only that, there is a day Jesus entered in Peter's home. asanga nyirabukwe wa Petero yararwaye malaria nyinshi, yararwaye ubuganga niko biri byita. And he had malaria, the Aramukiza. mother-in-law of Peter, and Ni he ukuvuga healed her. Yesu yagendanye na Petero cyane kurusha It abandi. means Jesus worked with Peter for so many times. Yaramwiyeretse. He showed himself to Umunsi him. umwe Bibiliya iravuga ngo bari ahantu i Kaisariya ya Filipo, bari ahantu hanyuma Yesu aravuga ati ese abantu bavuga ko ndinde. And one day Jesus was in another place with Peter, and then he asked the crowd, "Who do you call me?" Abigishwa baraspekira, ariko uwo mwanya Petero yakira revelation aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. As he asked them who he is, immediately Peter received the revelation and Petero said, "You yajyaga are atera high Christ, five the Son of abandi God." bakaba bati twakurikiye umugabo And some would say, "We have followed a man. akiza indwara He mbireba, heals the sick." I was saying, yazuye umwana wa Yayiro. so he raised a son of Jair. Yajyaga atera blague akavuga ati twageze i Betisaida tuhasanga umuntu umaze imyaka 38 Yesu aramuhagurutsa dufite umugabo twakurikiye. They would testify and say, "We went to the river of Bethsaida and Jesus healed a man who had spent there 30 years. We have followed a powerful man." Ndetse yadusezeranije ibintu bikomeye. He had even given us Yavuze promises. ko ibyo twasize He tuzabikubira said inshuro that 100. the things we have left, he shall multiply 100 times. Umunsi umwe Yesu baramufata. So one day they captured Jesus. Bibiliya iravuga The Bible says ngo Petero yagendaga Yesu arenga hanyuma Petero arenguka. The Bible says whenever Jesus will be walking somewhere, bafata Yesu. Jesus will be behind, Peter will be behind him. Igitero kirafata Yesu mu gashyamba k'Getsemane. So the crowd came and captured Jesus at the mountain of Gethsemane. Hanyuma Petero aravuga ati no uyu nguyu And Peter arabacika. said, "This one is going to escape from them." Agiye kubona He abona saw Yesu yemeye ko bamufata. Jesus accepted to be captured. Umugabo nakurikiye bakamutwara A bamutwara se man ndihe. followed. How is it possible that they can capture him? Akuramo inkota ashaka ijosi A afata ugutwi. sword. He wanted to slaughter off the throat, but he Akata captured ugutwi kwa Markus an ear. umusirikare w'abatambyi. A soldier of the priest. Ariko niki cyari mu mutima wa But Petero? what was in the heart of Peter? Aho nashoye Where I invested, mpombe gutya tu. is it just going to in vain just like Ntibishoboka. that? It wouldn't be possible. Yesu akajya arenga Petero akabata arabacika tu arabacika. Jesus, as they took Jesus, Peter was just right behind them saying, "Maybe he's going to Bamwinjiza escape." mu rugo rw'umutambyi. They took him to the priest's home. Petero nawe aravuga ati reka ndebe uko nakwinjira. Peter was peeping. Agiye kwinjira ahura n'umwana w'umuprotokoli. When he was about to enter, there was an usher. Aravuga ati ariko He said, "You, nawe nakubonye muri ka gashyamba. now you too, I saw you in Petero that aravuga ati forest." ndakakubura He jewe. swore me. Arahakana. He denied. Barakomeza bagera ku muriro. They moved forward to the. Baravuga ati ariko uravuga ururimi rw'igalilaya. You speak the language that we find in Bibiliya iravuga ngo Galilee. ararahira. He swore, as the Bible Ati mentions, ndakakubura "I swear I didn't do. I'm not bageze from imbere there." bahura n'uwundi muja And then they met another servant nanone ukora mu rugo who rw'umutambyi. was working from the priest's Inshuro home. eshatu 3 times. Petero yihakana Yesu. 3 times Peter denied Jesus. Arangije And then ngo bakubitana amaso. they had eye contact. Njye nibaza buriya iriya
iriya rogari ya Yesu I wonder the look Jesus had ahangana na Petero maze ko when he simuzi was giving Peter an eye contact. yaramugaburiye umutsima After he denied him, yaramukirije nyirabukwe he healed his mother-in-law. umuturage w'i Galilaya akavuga ati simuzi. This member of Galilee just denied Jesus. Bibiliya iravuga ngo Petero agenda karamwica ngo asohoka ari kurira. Peter felt so sad and he left weeping. Inkuru rero dusomye So the story we just read, ibereye i Galilaya it happened in Galilee. kure y'aho Yesu yapfiriye. But from where Jesus Christ was Yesu yapfiriye i died Yerusalemu. from, he died from Jerusalem. Umunsi umwe ngo Petero yari yicaye One wenyine day as Peter was sitting abigishwa bakajya baza and the disciples would come, azazuka cyane will he rose again or Petero what? akavuga ati simbizi namwe muranshaka iki. Will he be resurrected or not? Akavuga And ati Peter ariko would se say, koko I don't know. ibyo Really. abadamu batubwiye nibyo. Is it true what these women told us? Kubera ko Petero ari mukuru muri bo But because Peter was mature than them, hari igihe umuntu mukuru bagira ngo afite ibisubizo ariko nawe yashobewe. sometimes they think older people have answers when they also are confused. Ntugashoberwe muri Kigali kandi ari Do ufite not be responsibility. confused when you have the responsibilities. Ufite inshingano. You have the responsibilities. Washobewe If you are confused wasohoka gato akadoka kabwa atari and you ko go out and then usize nta makara ahari. your maid will tell you we Uwo don't mwanya have ugahita charcoal. wakira SMS ivuga ngo ntuherutse kwishyura And then in a imishinga few minutes you will see the SMS that is telling you haven't paid for garbage for a long time. n'amafaranga y'umutekano. Even the money for the security. Ugahita wakira na SMS ya banki ivuga ngo Even twakwibutsaga the bank sends you a message that we are just reminding yuko you. igihe cyawe kimaze kurenga This iminsi. is the reminder that your payment has exceeded Kandi 3 days. ni wowe responsable. You were responsible for this. Nagira ngo urebe mu maso mugenzi wawe mumaze So ko iyo look washobewe at your ubigenza ute? neighbor. When you're confused, what do you do? Iyo washobewe ubigenza When you're ute? confused, what do you do? Bibiliya iravuga ngo abigishwa ba Yesu The Bible says that the disciples of Jesus Christ, ngo byarabayobeye yarangije avuga ngo Bibiliya iravuga ngo Petero avuga ngo ngiye kuroba. they were confused to the extent that Peter decided to go back to being a Ni fisher. amakosa gushoberwa It's a sin to be confused. ugasubira mu byo Yesu yagukuyemo. It's a mistake to be confused and then go Kabisubiremo. back to the things that Jesus Ni Christ brought you amakosa out. gushoberwa ugasubira mu byo Yesu It's a yagukuyemo. mistake to be confused and then go back to where Jesus brought you from. Yesu yagukuye mu businzi Jesus has been your savior. kubera ubuzima bw'i Kigali. Because of the life in Kigali, Uragushobora kuba ati it Chivasi confuses you. amarura Jesus. ugatangira kuvuga inzoga. You start to talk about alcohol, Ni to amakosa. fantasize about it's a mistake. Yari yaramuhamagaye ngo ngwino turobe abantu. He had called him to come and they fish men. Ariko aravuga ngo mfite ubwenge bwo But he kuroba. said, I still have knowledge in fishing. Mwibuke ko Petero yari afite inararikoze. Remember that Peter had experience. Yari afite He experience had the experience. mu kuroba. He had an experience in fishing. Aragenda araroba. So he went back to fishing. Iki kiyaga This inyanja y'Itiberiya cyangwa se niyo y'i Galilaya ni inyanja imwe ifite amazina abiri. Niho Petero yari yarakuriye. This lake that is found in Galilee, that's where he was born. Ni It has nk'umuntu two wakuriye hano barobera he icyangugu cyangwa se ku Gisenyi It's cyangwa like someone who was born Karongi. in Cyangugu, Karongi, or Gisenyi. Hari ukuntu imitego y'abarobyi itandukanye. There is a way our traps of the fishers are different. Bari imitego ya gatandatu ngo ni imitego y'umunani ibyo There munabizi. are those that have 6, 8. Bamwe muri twebwe ntabwo twabimenye. Some of us, we have no Ariko idea. inkuru nshaka kubereka But the story that I want to show you, Bibiliya iravuga ngo Petero akesha ijoro ryose aroba the Bible says that Peter spent the whole night trying to fish. ngo arangije And then ntiyaroba he n'urujanga did not urujanga even capture a jellyfish. isambaza imwe He couldn't even capture a jellyfish. mwumve yavuye aho bari yashobewe no mu bwato noneho arashoberwa inshuro ebyiri. So he left where they went, they were with the disciples confused. Coming to fish, he also continued to be confused even Niki more. cyatumye nshaka kuvuga kuri iyi text? What caused me to talk about this text? Bene data Brethren, reka nongere nkwibutse let me remind you again yuko iyo wateye umugongo
Kristo When you set your back to Jesus, ubwenge bwawe buba you impfabusa, turn your back to Jesus, your knowledge experience becomes, yawe ihinduka impfabusa. all your experience becomes zero. Iyo wateye umugongo Kristo, When you turn your back to Jesus, nubwo waba ufite experience muri domaine runaka, even if you have the experience in whatever, ishobora kukubera it impfabusa. might become nothing at all. Kubera iki? Kubera uri mu mwanya udakwiriye, Because you are in the position which you are not supposed to be in. kubera ikibazo yari afite Petero, Because of the problem Peter had, yari atarayiyunga na it Kristo. means he had not reconciled with himself with Jesus. Bibiliya iravuga ngo mu museke, The Bible says in the dawn, umuseke when utambitse, the dawn passed, buriya ni nka sangahe? Mu museke What time utambitse ni nka is it? sangahe? around 5. Ni nka saa 11 n'igice, saa It's 12. around 5:30, 6 a.m. ngo umuseke utambitse, When the dawn passed, ngo Yesu aza agendera hejuru y'inyanja, Jesus amina, came- aza ku nkombe, Jesus came to the shore of the sea. araza. He came. Mwibuke Remember uburyo yari abanye na Yesu, that how he lived with Jesus, uburyo Petero yari abanye na Yesu. how they lived together. Bene data, Brethren, ntugatere Imana umugongo, do not turn your back from God. uzakubitika. You will face troubles. Ndakubwiza ukuri, I'm telling you the truth. ushobora gushora ibintu You ufite can experience invest some things that have experience, ugashya, and then you will just, it will go in vain. kandi wari ubizi, wari Truly, ubishoboye. yet you had enough information. Ushobora guhagarara imbere y'abantu I can stand in front of people kugira ngo ukore ibyo wari usanzwe ukora, for you to do the things that you were usually doing, ntibicemo. and it won't work. Bibiliya iravuga The Bible says, ngo muri icyo gitondo in that morning, umuseke utambitse, when the dawn passed, Yesu araza. Jesus came. Nkunda amagambo Yesu I yababwiye. love the words that Jesus spoke to them. Ariko wowe umuntu yarakugambaniye Imagine someone betrayed you akakwihakana mu byawe, and denied you when you were in troubles, hanyuma mugahura we and then wazutse, you meet this person after We you have yakubiswe. resurrected, and then this person is going through Wamwitwara hardships. How would you behave? sinzi niba mwacyumvise ikibazo. I don't know if you understood the question. Igihe Yesu yari muri position de faiblesse, When Jesus was in a weaker position, Petero yaramwihakanye. Peter denied him. Ahangaha Petero ari muri position de faiblesse, So it means this time Peter is the one in Yashobewe. the weaker Ahuye position. na He's Yesu. confused. Now he's meeting with Jesus. byagenda biti? What is supposed to be happening? Yakwitwara ate? How is he supposed to Reka mbabaze icyo carry kibazo himself? nkoresheje urugero rwabayeho. Let me ask you by using an instant that occurred. Hari umuntu twiganye, umwana umwe w'umurokore twabanye There is a certain Christian we lived together. mu gihe cya jenoside, yari afite imyaka nk'umunani cyangwa 9. In the season of genocide, he was almost 80 years old. Yari umukobwa mutoya, He was a umunani very 9. young lady. Hanyuma And then abajandarume bajya kwica iwabo, one day the armies went to kill her family members. bamwicira abavandimwe, They killed all her ariko siblings. we yihisha inyuma y'intebe yo muri salo, But for her, arakira. she hid herself behind the seats and she was saved. Bamaze kugenda abo bajandarume, After the armies left, uwo mwana w'umukobwa aragenda arasimbuka mu gipangu cyabo aho bari batuye Kicukiro, arasimbuka agwa mu rugo rw'umuturanyi. that young lady escaped to another gate. She arrived in Ageze muri the rwo rugo neighbor's home. rw'umuturanyi, When she arrived in the neighbor's home, abaturanyi bavuga we nguraje hano, nawe baramusimbutsa bamusubizayo. so they shout out, "Are you coming here?" So they took her back there. Umva rero nsimbuke gatoya, nyuma ya jenoside ararokoka, Let me skip to the next part. He was ariga, survived. arakomera, She survived and akora muri started, societe d'assurance imwe hano. and then she worked in some institution around here in Agiye Rwanda. kubona abona mu biro bye hinjiye So one day she saw someone entering in her office, umwana wa muntu wamurengeje, a child of that person who took her to go back to aje their gusaba death, akazi. coming to ask for a job. Bene data, Brethren, mbariza mugenzi ngo wakamuha ask cyangwa your neighbor, would you wamucyurije? offer the job or you would Tuvugishe ukuri, wabigenza ute? revenge? What would you do?
wahita umwibutsa ronefu ngo wari ku You itariki ya would kera remind that person it was on a 9th. uzi ibintu byaba Do you know ukamuha what ubuhamya happened? atagusabye. And you start to give them the story of what happened. Ariko Imana ishimwe ko yari yaramenye But Kristo. praise the Lord that he had encountered Jesus Christ. Mwene data yamubwiye ibisabwa aramubwira ngo uzajye gukora ikizamini arabimwereka byose. The person, all Ariko the requirements. and igihe he went to yaduhaga attend ubuhamya, the exam. When we give the yaratubwiye ngo testimony, igihe yabonaga uwo mwana yinjira iyo isura yo kumurengeza igipangu, she said, subira mu mirambo y'iwanyu, yahise yongerera azamuka mu mutwe. she said when she saw that person coming, approaching her, the image of when they took her to go back to their gate. Ariko came Yesu back. ashimwe cyane. But praise Umwami Jesus. wacu ahimbazwe. Praise our King. Oh haleluya. Hallelujah. Nubwo Petero yari yamwihakanye, Even though Peter had denied Jesus, Yesu yaje mu museke Jesus came in the down. arababwira ngo bana banjye He said, mufite icyo my kurya. dear children, do you have something to Reka eat? dukomere Yesu Let's amashyi. give a round of applause to Jesus. Hallelujah. Amen. Nubwo twamutera umugongo Even if we turn our back from him, akomeza he kuduhangayikira, continued to suffer because of us. ariko aramutse ari uwundi muntu But if it was someone else, yavuga mu byo abanyarwanda bita ngo kukubwiza inani na rimwe. if it were someone else, they would tell you with even the last words. Ati nuko murahaze sha, You are- uribuka ndi You kwa were Kayafa. satisfied. Do you remember when I was at Ubu se ko atari n'umusirikare wari ugwaganitse not even- umuja n'imigati yawe wariye sha. even my brains that you ate? Ariko Yesu ntaducyurira. But Jesus does not Niba uri muri iri teraniro bust over us. wateye Kristo umugongo, If you have turned your back from ni ukuri ntabwo Jesus, azakwishyuza He will ineza not yakugiriye. ask you for the goodness that He has Oh, done. for hallelujah. you. Hallelujah. N'umunyembabazi nyinshi ngukuko yazansaka. Amen. Kristo ni umunyembabazi nyinshi Jesus cyane. Christ is merciful. Bana banjye mufite icyo My murya. dear children, do you have something to eat? Bana banjye mufite icyo My murya. dear children, do you have something to eat? Bibiri iravuga ngo The wapi ntacyo Bible dufite. says that we don't have it. Arababwira He told them, ngo nimunaga urushundura now iburyo bw'ubwato. cast your net on the right side. Hari ikibazo njye nibaza, reka There is a pastor question I agidusubize. asked myself. Let me ask Pastor. Pastor to answer it. Ese avuga ngo munaga urushundura iburyo bw'ubwato, When he said, cast your net on the right side of the boat, bari baraye ijoro ryose barorobera ibumoso, had they spent the whole night casting the net to the left side? cyangwa Or yarategetse amafi ajya iburyo bw'ubwato? he commanded the fish to come to the right side of the boat? Pastor, Hallelujah. wumva wowe bimeze bite? How do you think it was? Birashoboka ko baraye ijoro ryose barobera ibumoso. Probably they spent the whole night casting the net to the left side of the boat. Icyo bishatse kuvuga ni What iki? it means is this. Umugisha wawe Your blessing, uraho Yesu yategetse it ko is ukwiriye kuba. where Jesus has commanded it to be. Hallelujah. Umugisha w'umuntu A blessing of a man, uba aho Yesu it is ategetse. where Jesus Christ commands it to be. No, Bibiri iravuga The Bible says, ngo bakuruye when they cast the basanga net, urushundura and they rwafashwe n'amafi. tried to pull it out of the water, and the net was super heavy. Bibiri yatubwiye amafi yari arimo If you look at the fish in the net, ngo hari harimo amafi ijana it was 100. na 53. There were 153 fish. abahanga The wise, bavuga yuko mu nyanja y'i Galilaya they say that in the Sea of Galilee, habagamo amoko y'amafi ijana na 53. it means there was 153 types of Ni fishes. ukuvuga In kuva the kuri sea. tilapia, It kuri means the tilapia, Thompson, kapitene, izindi ni izihe? Indagara, jellyfish, hari abantu nkumbuje those indagara. dry ones, Yego izo zose, all those. no, buri bwoko bw'ifi bwaritabye. Every type of the fish. Ndagusengera mu izina rya I Yesu pray that in the ngo name Yesu of atanga Jesus, itegeko mu buzima that bwawe. Jesus Christ will command Buri in your bwoko life, bw'umugisha that ukeneye every type of bwitabe. blessing that you need will accept Hallelujah. your call in Jesus' name. Hari Hallelujah. ubwoko bw'umugisha ukeneye. There are types of blessings that you are in need of. Reka bwitabe ijwi rya Let Kristo mu them buzima bwawe. accept the call. Vuga ngo for you. amen. Amen.
umva rero ubwenge bw'Imana aho Listen the Kristo abera wisdom ubwenge of bw'Imana. God, where it is Jesus Christ is. Yesu Jesus, yabahaye ayo mafi. he gave them the fishes, Yohana aravuga ngo ni umwami and Yesu. John said he is the Lord. Reka mbabaze itorero ry'Imana. Let me ask you, Petero yari yakesheje ijoro ryose ashaka amafi. did Peter spend the whole night looking Yego. for fishes? Sibyo? Yes, that's the true answer. Yashakaga ijoro ryose, yakesheje ijoro ryose He ashaka. spent the whole night trying Aha, to fish. arayabonye rero. Now he has found them, Urushundura ruruzuye. and the net is full. Ariko bamuhaye n'andi makuru But they have even given him another yuko kind of uwo news, yihakanye that the one he has nawe ari ku denied ruhande rumwe. is on the other side. So Petero ahagaze ahantu, So Peter was standing somewhere. ku ruhande rumwe hari amafi, One side has ku rundi ruhande hari Yesu. fishes, the other side has the Ahagaze Savior. hagati y'amafi So yashakaga he is in the middle of the fishes that he na Yesu wanted, yahemukiye. and the Jesus he denied. Hagati y'umugisha Between the blessing na Yesu utanga and umugisha. the one who blesses. Ari uguhitamo umugisha Between the blessing na Yesu utanga and umugisha, the one who blesses. uzahitamo iki? Which one are you going to choose? Hallelujah. Ni bangahe bahitamo umugisha? How many people would choose the blessing? Ni bangahe bahitamo How Yesu utanga many people umugisha? would choose Jesus Christ who blesses? Hallelujah. Aha ni ubwenge bw'Imana bubu. This is where we draw Mwebwe the wisdom mwahisemo of God. Yesu. For you, you have chosen Jesus Nubwo Christ. wakena Even uzamugumeho. if you become poor, remain on Jesus. Nubwo Hallelujah. abantu bakureka Even if uzamugumeho. people leave you, do not depart from Jesus. Nubwo abantu bavuga ngo dore kanu Even if they say, kigize ibiki, what has he made himself? uzagume kuri Kristo. Remain on Jesus Christ. Nubwo bagutera umugongo, Even if they turn their back from you, uzagume kuri Kristo. remain to Christ. Bibiliya iravuga The ngo Bible says, ngo Petero yahise yoga atera umugongo umugisha, Peter turned- agenda asanga Yesu. Hallelujah. Oh, hallelujah. He turned his back from the blessing and swam Agenda towards Jesus. asanga ubwenge He bw'Imana. swam going towards the wisdom of God. Oh, Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Ageze ku nkombe So at the shore, asanga Yesu he yabaye found mucoma. Jesus Christ had become Yesu ngo the one who yokeje does ifi, barbecue. He was doing the barbecue. ngo yamwokereje ifi. So he had Cyari igitondo cya reconciliation. Atera amafu umugongo. so he turned his back from the fish. Abigishwa nibo baje bayakurura. And that's when the disciples came. Icyo nashaka kwigisha uyu What I munsi ni wanted iki? to teach tonight is Nashaka this. kuvuga ngo hari igihe tuvuga ubwenge, Sometimes we talk about wisdom, twavuga and Nehemiya, we talk about twavuga Nehemiah, Daniyeli, talk about Daniel, twavuga Esiteri, talk about Esther. ugatekereza yuko ari ubwenge tubwo You gukarikira think ibintu it's just the wisdom of knowing how no to kudoza operate amagambo. in things, to compose the words. hano hanze hari abantu bavuga, Outside here we have eloquent people. Abanyamerika Americans. ni abantu bashingiye umuco wabo mu kuvuga. There are people who have set their culture in public Obama speaking. yajyaga avuga, Obama yajyaga avuga, Obama would speak, ewa, umuntu akumva yavuga mu ndimi and you feel like you're going to speak in tongues kubera kuvuga gusa. because of how he would Hari speak. ibintu bitwatira There are things that attract us, ariko bitarimo Yesu. but when they don't have Jesus Christ, Hari igihe duhitamo There are umugisha sometimes kurusha utanga we umugisha. choose the blessing more than the one who blesses. Ni gute umuntu How comes a man ashukisha indi telefone ya touch can just attract someone with the phone, screen touch phone? ibintu mbabwira ni ukuri. This is the truth. Hano mu Rwanda hari inkuru Here nyinshi in Rwanda, there are so many stories. menya mutajya mugenda ngo mubimenye. Probably you do not work around and get to Kimwe mu kibazo experience this dufite thing. One of the major problems that we have ni abana baterwa inda it is zitateguje. the young women who are impregnated by unplanned pregnancies. ngo yanyemereye phone Because of the phone he had agreed to give me agatera a phone. umugongo Kristo, They turn their backs from Jesus agahitamo ikintu and runaka. then choose something else. None se ni gute umuntu How is it possible abashumba bamwigisha that the pastors teach them
bakamubwira bati They reka teach you, please, kwihambira ku muntu do udakijijwe. not hold yourself to someone who's not saved. Ariko warangiza ati ariko ni jante. Do not tie yourself to someone who's not saved, and then you say, this person is kind. Ariko afite imodoka. He has a car. Bene data, Brethren, mu buzima bwacu in our lives, ntituzahitemo we ubwenge shouldn't bw'isi choose the wisdom of the n'umugisha world w'isi and the blessing ngo of the dutere world, umugongo and then Kristo. turn our back to Jesus. Igihe nakizwaga When I got saved, ni ukuri nakijwe ndi uwa mbere wacu. truly I got saved as the first person in my family. Nibazaga impamvu I thought, why batankomera amashyi. they do not clap for me. Numvaga baza kunkunda ngo I yakijijwe. thought they were going to love me more because now I am Kuko saved. najyaga muri Cadillac nkataha zibura umwe I would go nasinze, to Cadillac coming at 1 a.m. drunk. nkajya kuruka abantu bashiki I banjye would bakaza go to gukoropa. vomit. My sisters would come Numvaga rero mopping. ningizwa bose bavuga ngo So ya I thought turabyemeye. when I got saved, they were supposed to clap for me. Kandi ni ukuri nari nkijijwe. And truly I was saved. Naragiye ngenda wese I went all of me, ariko batagira kundwanya. but they started to go against me. Persecution ziraza. The persecutions arised. Njya kubatizwa When I got baptized, nagiye kuri AJNR ku akabutike kari kari ka telefoni za I zindi za went to the small shop. abaga telefoni za gutya. There was a phone they will turn to call. Ndahamagara mbwira ababyeyi. I called my parents. Ndababwira ko ejo nzaza i Kigali nzaba nje I kubatizwa. told them, I'm coming to Kigali tomorrow. I'll be coming to get baptized. Amagambo The words they kubera ko turi use. online sinza kuvuga ibyo bambwiye. So I'm not going to mention the words they say to me because we are online. Ndamanuka amarira ari It kumanuka. made me shrink. Ndasohoka. I went out crying. Imana imbwira ijambo rikomeye. And God gave me a powerful word. Muri Matayo igice cya In gatanu. Matthew chapter 5, Uwo mwanya numvise. immediately I heard a voice. Riravuga ngo Amen. muzanezerwe mwishime niba batuka babahora Kristo. Rejoice when they insult you because of Jesus Christ. Imana irambwira Jesus Christ said ngo to me, God said to me, ntuzatera Imana umugongo do not turn your back from God kubera abantu because of people cyangwa ibintu, or things. ahubwo uzatera abantu umugongo Turn your back from n'ibintu people and things kubera Kristo. because of Jesus Christ. Umvise Hallelujah. ibanga nize And this is the ngo secret I kuko learned. njyewe Imana Because me, God, mfite ubushobozi bwo kugarura I have abaguteye the umugongo. power to return those who turn their back from you. Abantu baguteye umugongo mfite Those ubushobozi bwo who kubagara. turn their backs from you, I have the power to turn their backs again Ariko to come to you. ibintu But things ntabwo bifite ubushobozi bwo kuzana Imana mu buzima have bwawe. no right to bring back God to you. Hitamo Imana, So choose God. bazakugarukira They will ntuzabagarukira. come back to you. Amen. Ntibyatinze It did not delay. abantu bose All ariko the people, abakomeye n'aboroheje the bose powerful and the abo mighty, dufitanye isano those y'amaraso who I was related with by bakazaza blood, baza kunkonsulta so they would come to ngo consult ngo with me. tugire icyo tubwira hano. Tell us, what should we do here? nkazajya nibuka ibintu bankoreraga And rimwe na I would rimwe remember the things they used to do to me. ariko nkavuga ngo Mana But I would warabikoze say, God, thank you. baratugarukiye. They have come back to us. Kristo niwe bwenge, Jesus Christ is the wisdom. mugumana Hold on to umugundizi. him and hold on to him tighter. nihaza ibiguruka If the flying things come, uzabanza urebe aho Kristo ari, first check where Jesus Christ nurangiza is, wiyalinye kuri we. and then hold yourself to him. Imana ibaho umugisha kandi Imana May ibagirire God neza. bless you and do good to you. Amen. ndagira ngo dusengane namwe. Let's pray together. ndifuza gusengera umuntu ushaka kwiyunga na I Kristo. want to pray for someone who wants to reconcile himself with Jesus. birashoboka by'ukuri Probably it may be true ko mu that gihe twaganiraga ijambo that ry'Imana by the time that wumvishe umwuka wera kugira ngo ukeneye you have felt the Holy Spirit saying ukeneye igitondo cyo kwiyunga na that Kristo, you need a morning of reconciling yourself with Jesus Christ. ese urahari kugira ngo dusengane Are nawe? you here that we can pray together? zamura ikiganza dusengane Lift nawe. up your hand and we pray together. shaka kwiyunga na Kristo. I want to reconcile myself with Jesus Christ. reka mbasabe tube turetse gukoma amashyi turaza kuyakoma nta kibazo, ariko wowe Let's ushaka kwiyunga na not- Kristo If you want to reconcile zamura yourself with ikiganza Jesus dusengane. Christ, lift up your hand and we pray together. Shekina mushobora kuzamuka, ngwino hano Shekina, dusengane. Mama please ngwino hano come dusengane. forward. nawe ushaka kwiyunga na Kristo ngwino. If you are here and you want to reconcile Ngwino yourself dusengane with nawe. Jesus Christ,
Please come and we pray ngwino together. ngwino hano Please come forward. nta soni biteye. It's not shameful. Anyone umuntu ushaka kwiyunga na Kristo Anyone, if you want to reconcile yourself with Jesus Christ, ntago aguciraho iteka, He won't condemn you. ntago avuga ngo kuki wanyihakanye, He won't ask you why you left Him. ahubwo araza kugutekera ifi Instead, He's going to grill a fish for you. muhagarare mundeba nta kibazo. Stand looking at me. nta rundi ushaka kwiyunga na Is Kristo. there someone else who wants to reconcile himself with Jesus umugoroba wa Christ? reconciliation. This is the night of reconciliation. Amen. Bene data, iyo mubonye bakumye amashyi ntago ari ukubashwaza, nuko Brethren, babishimiye. when they clap for you, it's not like they Niyo want mpamvu to nsaba itorero kugira ngo embarrass you. dukomere Imana amashyi. It's because they're happy for you. That's why I'm calling upon church hanyuma to pastor put their hands together. adufashe Then muri uyu Mama mugoroba wo Pastor kwiyunga na Kristo. Pastor, Imana ibahe umugisha. help us to reconcile Amen. us with Jesus tonight. Hallelujah. reka nsabe bashiki bacu bari hano imbere, Let me ask my dear sisters who are nsabe here in n'iteraniro front, mwese muhaguruke and the whole church, please stand up. dushimira Imana kuri iki gikorwa Let's gikomeye. give thanks to God for this action He's Murasubira muri aya done. magambo You're going to repeat in this muvuga ngo word. mwami Yesu, uyu munsi wa none twumvise ijambo ryawe, twizeye mu mitima yacu ko wapfuye uzira ibyaha byacu kandi tuzatujakana, kuko ijambo ryawe niko rivuga. Umuntu wese wizera mu mutima we ko Yesu ari umwana w'Imana, yapfuye azira ibyaha bye akabyatuzakana, azakizwa. Uyu munsi dukoze icyo ijambo ryawe ridusaba, utubabarire ibyo twakoze byose bitagushimishije, utwandike mu gitabo cy'ubugingo, duhinduke abana bawe mu izina rya Yesu, amen. Mwerekeze ibiganza hano tubasengere. Mana urakoze, kuko uyu munsi uyu mugoroba abana bawe bafashe icyemezo cyo kukwakira nk'umukiza n'umwami. Wagize neza, uru rugendo rero batangiye uzagendana nabo, kuko uyu munsi, iyi saha, uyu munota, ijambo ryawe ico ryavuze nuko bahindutse abana b'Imana. Ubandukuriye mu gitabo cy'urupfu, ubanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ugendane nabo kuzageza umunsi bazagera mu bwami bwawe, bazagende bakura bava mu bwiza bajya mu bundi bwiza, maze icubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose, ku bwa Yesu Mwami, amen. Murakoze cyane. Reka tubahereze uyu mubyeyi, niba hari icyo mwasize mu ntebe mugifate, barabaganiriza gusa umwanya mutoya, hari ibyo bababwira. Namwe rero mwese iteraniro, reka duhe ijambo ry'Imana amashyi menshi cyane. Yesu niwe bwenge bw'iki bw'Imana. Mwakoze, mugende mushire mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Hobera mugenzi wawe, umugisha w'Imana ubaherekeze muri byose, mugire ijoro ryiza. Ejo saa 2 tuzahure hano tugiye mu ivugabutumwa. Mana ibaha umugisha muri byose. Abaririmbyi baririmbe baduherekeza bahimbaza Imana muri byose. Murakoze.